Go Petru esibili sahluko 3 verse 9. Base Efesu 5 verse 10. Na Matthew 28 verse 18 to 20. Petru esibili sahluko 3 verse 9. Inkosi ayibini kugcina sethembiso sayo njengoba labanye bacabanga ukuthi iyabina, kepha iyanibeketelela ngobe ingathanzi ukuthi kubhubhe ngisho namunye umuntu, kodwa ithanza ukuthi bonke abantu baphendvuke etonweni tabo. Inkosi ithanza ukuthi bonke abantu baphendvuke kuphi? Etonweni tabo. Etonweni tabo. Kuke kwahamba umfundisi lo junior la khaya Mthobisi waya eZambia Zimbabwe. Kulo mhlangano bekakuwo bakhuluma ngalelinye live noma Niger hayi Nigeria Niger. Kuthi kule live bathi 99% webanu bakhonda lo nkulunkulu lomunye abamathi Jesu 99%. Lithi leli verse inkosi ayibini ukuthi ibuye emhlabeni, ifuna naleka 99% nabi bafuna basinziswe. Bulukhuni bakhona ngeke uzochamuke uphethe iBhayibheli, ngeke ufake inshumayelo ku radio, ngeke ume emgwaqweni uthi wotani kuJesu. Ngisho makhelwane ngeke nje uthi Jesu uyakuthanda. Kufuneka inhlakanipho yasezulwini ukuthi lo Jesu lofuna naye asinziswe. Ungenda njani azasinziswe? Ungenda njani? Uthi ke makacoca laba bafundise kona lokunye ukuthi nje bathatha ibhola baye groundini batawo bese bayeta bayadlala. Asaphasa le bhola abacabanga ukuthi angasho njani ukuthi Jesu uyakuthanda, angasho njalo. Because wamtshela ngaJesu kungendeka uboshwe noma ubulawe. That is how serious le nkolo yabo is. Uthi ke Jesu kungendeka thine ngala kume sesishunyayelwe kakhulu sesithi salobuya Nkosi Jesu yabona. Sine sisakabuye Jesu. Kocota Nkosi sekubi. Uthi Jesu wo unebantu labasengakeva ngami. Lengifuna nabo basinziswe nabo baze bathi njengawe bathi buya Nkosi Jesu. Base Efesu 5 verse 10. Yetamani kufunza lokuthokozisa inkosi. Lifisha kanjalo nje. Yetama kufunza lokuthokozisa inkosi. Kuloko awuticabange. Ticabangele wena nje njengasesikolweni. Esikolweni singafunza liclass sibe ngu20 sibe ngu40. But uphasa utiphasela wetwa. Utifailela wetwana. So live lenkosi ke ebunengini bethu lithi ngamunye wethu akatame kufunza. Try to learn what pleases the Lord. Tifunzele ngakuwe kuthi wena yini lefuna inkosi uyithokozise ngayo. Yini leyifuna kuwe Nkosi, mine ufuna ngikuthokozise ngani? Try to learn, try to find out. Matthew 28 verse 18 kuya 20. Jesu wasonzela kubo wathi, ngiphiwe emandla onke ezulwini nasemhlabeni. Ngakho ke hambani nente tive tonke tibe bafundzi bami. Nibabhabhatise egameni leYise nelendvodzana nelamoya longcwele. Nibafundzise kugcina konke lenginiyale ngako. Nibokwati ukuthi mine nginani onke emalanga.
kuze kube sekupheleni kwetikhathi. Yes. Amen. Amen. Kukhona ekukhondeni kwethu bathandekayo, ngifuna kulesingeniso sami salamuhla ngithinze nenzaba lekhona ku-Exodus. Lenzaba ithi bathunga tembatfo letihlotshiswe kahle tebapristi ngensondo leluhlata njengesibhakabhaka nalebukhwebeletani nale bovu ngalokutopele. Lokho akufanele batembathe nabakhonda endzaweni lengcwele. Bathunga tembatfo letingcwele ku-Aaron njengoba simakathe abeyale Mose. Benda sidziya ngemtiya welineni. uNkulunkulu la ngivule khona ngifuna sibe nemcondo ukuthi tinto letentelwa ligama lakhe uyatinaka. Ufuna sithathise kuye ngoba uyaphila. Akashongo nje kulaba angeke ngikhulume kakhulu, angikhulumeli kakhulu lamuhla ngekwembatha, kepha lengifuna sikwadi ukuthi uNkulunkulu naletinye tinto lekungenteka thina singatinaki yena uyatinaka. Unendlela uNkulunkulu lafuna simkhonde ngayo. Unendlela afuna simkhonde ngayo. Ngiko ke lelivi lithi try to find out. Zama kuthola ukuthi uNkulunkulu ufuna umkhonde kanjani. Tihluphe kulula kubuka nekubona labanye Mose ukuthi abakhondi kahle. But uNkulunkulu uyafuna ukuthi nawe uthole ukuthi wena ufuna umkhonde kanjani. Mabaya mawubuka lokwembatha lokhu beka kushito uNkulunkulu ukuthi babombatha naku nanaku bembathe tidziya, bembathe maseshi, bembathe imibala leyehlukene. Mawumbuka lo muntu beungazi yebo nini le ndvodza ayinani yagcoka tidziya, kepha le ndvodza beyade ukuthi ngeke ngivele embi kwaNkulunkulu ngingakatsiyeli. Bekungabukeka kulihlazo kulabanye, kepha yona beyade beyine conviction ukuthi noma labanye bangangihleka uNkulunkulu ufuna kungibona nginje. Noma labanye bangaphambana nami uNkulunkulu ufuna kungibona nginje. Ake sibe nesibinze bukhoneni baNkulunkulu, singene ngesibinzi sathi ukuthi simkhonda ngala kufunako yena. Ngiko ke ingoma leya ithi intando emnandi ingeyakho Nkosi. Ingeyakho Nkosi. Kwangathi kungaba yaNkulunkulu intsando lemnanzi bazalwane. Sithi align, sithi fake kuloko lakuthandzako Baba. Kuloko lakuthandzako Baba. Restaurant na umfanekiso wami lengicela kuletha. Nayi irestaurant yethu, nasi isitulo sethu, nangu lo hleti lote restaurant ngibani loyo. Please come mawufuna kuserva lamhla. Kuna irestaurant. Lesa ngiintroduceile. Thank you Ndondo. Buya nesitulo onasitulo buya. Dawuthatha nasi. Oh yes, thank you Lord. Nango ke uyafika umnguni uyahlala restaurant. Ugatse ini boweta. Bakhona yini boweta lamuhla restaurant. Nabo bachamka baze bathathu. Sebaphethe nekudla labanye. Nabo boweta
ligama lale restaurant yethu ngicela silethe leligama but ikhona lengilitsandzile vele nasekuseni la second wife ngumfati wesibili restaurant lokho ngikubone kulala abathanza ukuthumelelana abadlala nami sengiyakubona ke bakuthumele kuthi lenye indvodza ya ekhaya angathi nobe kuligema lakhe yini ukuthi aphathe kudla makafika ekhaya akuthengele etenako kubuya le restaurant makafika ekhaya nangu kudla lokubuya kumfati wesibili mawucabanga lo make wazi ngiyabonga kwacitheka bokokana konakala kwaphetha kona umonakalo longaye emuva only to find ukuthi kubhalwe ku receipt ukuthi second wife restaurant so le restaurant yethu umfati wesibili le kule restaurant lamuhla ake sithi ihanjelwe nguJesu le restaurant nguye loto ofuna kudla ufuna le-order kunabo weta kule restaurant kumbe futhi singacabanga nguye Jesu lote kuleli bandla lakhe ufuna boweta that will serve him naba boweta bethu lekungendeka bamelele wena bamelele mine weta wekucala uyeta order nemenu ngishoda ngemicrophone yes thank you kichima futhi njengaloku kuhlelekile nali order lekumele etenalo kulesivakashi sakhe la kule restaurant lithini uphetheni imenu yakhe siyanibingelela njani babe siyanemukela ku second wife restaurant babe itabu seva ngemnamhla Nkosi benginesicelo Nkosi namhla sekuletha order nginga-order mina Nkosi bengicela ukuthi manje Nkosi ungiphe inshumayelo leti mnanzi naleti ikhombisa wena kwesaba wena uNkulunkulu bengicela manje ungiphe umculo lomnanzi Nkosi bengicela manje ungiphe umfati lo wesaba wena nalomuhle bengicela ungiphe indvodza lenemandla nalesaba wena Nkosi bengicela ungiphe bantwana labahle nalabathanza wena bengicela ungiphe umsebenzi Nkosi lomuhle nalobhadala kahle bengicela Nkosi ungiphe ibhizinisi lendludloba lakho bengicela ungiphe nebatali labahle nalebesaba wena Nkosi Jesu utele ukuthi awukhondwa kule restaurant kepha weta utanel order lakhe esikhundleni sesabude kuthi awu njengaloku uyigesi ngingakusita ngani utane list yakhe awu Nkosi umfati wami angafaneve indvodza yami engafanive olijaha leli fana ungiphe intombi lenhle Nkosi lesi mayihleka sifaca etishat Ngibohleke bosisi kutobonakala faca hayi lokuhlala uswacile ngoba ngeke kubonakale lo faca naye lo mzalwane uthi ukhonda inkosi kepha uyikhonda ngalokufunwa nguye nango nalomunye naye uzama kona kweweta njalo uzama kuseva inkosi yena uchamuka ngani ke usiphatheleni thine siphethe nje lokumnanzi lokuthokodisa lo uhamba dadisha titayela tebantfu naye imbala lemnene ngema choice assorted ngake ngawathanza na ngiseta imali
lo uhamba buthabutha evala abanye ukuthi babombalabani beta nani kuJesu uthi angatiphi titayela uhamba buthabutha bese uthi inkosi ngikubuthele Nkosi ngidokukhonda ngale ngikubonile nale ngicabanga ukuthi kuyakuchaza ngoba nami ngiva kungichaza kungiphatha kahle kunema itsamo la Nkosi uthatha linye ufunele linye bese uyeta nalomunye weta kanjalo naye uta kuleli tafula nayo imenu la iphethe. Siyakuvusela Nkosi, siyakumukela la Second Wife Restaurant. Sinekele sikuphathele kona longathi order Nkosi, akhona ema chips, ikhona ne pork, ikhona nawo nema fillets, nayo ifish nayo iyatholakala. Sibonke abantu bayasinziswa la. Akhona ema ribs, akhona ne beef burger. Siyakubona kwenta abafunzi la. Siyabhabhadisa, sifundzisa abantu bathobele umthetho wami, siphinde siphilise nalabagulako. Kule menu kunabo pork nabo fish bese kuba nalokuthi all to be saved bonke basinziswe njengaloko sivile weta asho kule menu ema ribs akhona iburger ikhona kule menu kuna discipleship kule menu kunekubhabhathisa bantu kule menu kunekufundzisa abantu kulalela Jesu kule menu kunekuphilisa kwalabagulako lo weta uthi Nkosi ngifuna kwathi ukuthi ujabuliswa yini letakuchaza kule menu place your order I will deliver place your order I will deliver angati ukuthi weta ungambekedelela kanganani mangabe ulibeka lo-order lakho akulandzele lo ngakufuni angati mawulibeka lo-order lakho kulo weta kuthi akakulungisele naku well done but yena kulethele lokungakahlangani kahle kumbe akunike lokuthandwa nguye aze ngibese ngiyabona ukuthi kwangathi kungenteka ukuphatha kabi naku lengicabanga ukuthi kutakuphatha kahle lelo order angeke lemukeleke la embhalweni bantwana basekhaya sifunza liqiniso kwekucala lithi li-order kumenu yaJesu uthi ufuna abantu bonke basinziswe ngalabo amagama uthi Jesu mawungangilethela umuntu asinziswe nako kudla kwami kuleli order la Jesu uthi ngifuna abantu bafundziswe kulalela mina asinake nako ke bazalwane la emhlabeni vele i-corruption ikhona angithi ka and masikhuluma nge-corruption ibe siyaphela ayipheli lithemba la Jesu against corruption libandla lakhe ngoba uthi Jesu teach them to obey me ngoba bangilalela ngeke babe corrupt but kukhuluma ngabo ukuthi ba corrupt kanganani kude lokutawushintsha imenu yaJesu ithi bafundziseni ukuthi balalele mina Nkosi labantu bathi hlophoyi laba abeva uthi Jesu mangabe nawe bongilesinye isihlophoyi nyalo soyangilalela nabo bangangilalela lo msebenzi la wende kuwe Jesu uyethemba ukuthi
nakulaba labanye lo sengendeki kubo ungendeka bazalwane. Not unless ke wena uNkulunkulu vele wakhethulu. Wavele nje wakhanzaza hayi wena ngisho uhlabela ngangiso nesihle ngeza enkosini wena beyongilesoni lesihle lesingaphoci umuntu lesitiye lesontweni lesithandazako lesingahawukela impahla yamakhelwane kumbe wena bekunjalo. Kepha nawe mangabe beyongilesoni lesibi nanasi yalesibi usengasisinzisa. Mangabe lelesingwe sasinziswa nalo ya angasinziswa. We are on a mission, bathandekayo. It's not just a trip to heaven, but we are on a mission. Mission yethu ukuthi insando yakho Nkosi ayendeke emhlabeni njengoba yendeke ezulwini. Lokuhle ezulwini akwendeke kube kuhle nasemhlabeni. Imenyu yaJesu ithi ngifuna kubona abantu babhabhatiswa ngenxa ukuthi baphendvukile. Ngifuna abantu ukubabona baphiliswa labagulako. Would you give him his order? Ungamniketa yini leli order lakhe? Kuleli viki usahamba uhambe ngathi awutifuneli wena awufuneli nelibandla lakho ufunela Jesu. Uthe Jesu ufuna kubona abantu labagulako baphila. Uthi Jesu ufuna kubona abantu labangeva sebamlalela. Ake sengimtholele Jesu ngoba usesihlalweni ugadze li-order lakhe. Kwangathi leli viki bekangeva lomunye umsindo Jesu lala ukhona khona. Angeva umsindo wekhubeka ukuthi yaze yangikhuba lamhla praise team beyiphapha nje angathi bafunani. Bahlabelela wena yini? Bahlabelela wena yini? Ngiyathi ke ukuthi bonke balakhaya hayi ukuthi ngiyajoka ngiyathi ukuthi ngiyangihlonipha ngikonida kepha kungendeka kumbe lomunye hayi isivakashi salamuhla sakadzeni lesake safika sashumayela ngashumayela saze salala. Sewuyahamba uyawuticelela kusimakaza hawu Nkosi ngicela nje mangibuyela ngibone wena hayi nangu umuntu lolwalisa abantu. Ngishumayelela wena yini? Hayi kusemhlabeni labazalwane. Uthi Jesu aketeli kutawukwakha tinshumayelo letimnanzi. Utele ukuthi wena umseve. Kulula kubeka ema-order ethu. Nkosi ngifuna nje abantu labatangilalela kubonakale ukuthi ngiyindvodza yasimakathi. Kubonakale ukuthi ngiyinkosikade yakho Nkosi. Insando lemnanzi akube ngeyakhe. Uyathi ukuthi uma umniketa umuntu li-order lakhe kule restaurant ka second wife ma umniketa leli order lakhe lokhu lokucelwe nguye uyayathi lento lekuthiwa itip. Yeah. Kukhona na indvo lo bese uyayikhokha ekugcineni sewudlile. Ngeke ngathi ke bathandekayo nami kube ngathi ngihamba ema-restaurant kumbe khona la ikhokhwa kucala khona usengakadli. Khona lo sola kumbe usuke uthenga lo weta lapha hayilo le service yakhe. But usuke uappreciate usuke uthi thank you. Lo munye utawuthi ngiyikhipha njani tip mangabe iservice ibephuka. Kumbe zayikhokha prophetically ukuthi kusasa mawubuye uyikhanze kahle. So but kukhona lento lekuthiwa yitip ngoba lo muntu ukuseve ngemlende uthe ngicela umlende uboile uzube bofu. Wawuboila umlende wenkukhu waze waba bofu. Wawuboila waze waba bofu. Angithi kufunwe nguwe.
either yes or no, either wenda ubabovu noma wenda wakho, wakwendela kahle iyaphuma itip. uNkulunkulu uthi utawusivuza. Ikhona itip yegrace. Itip yegrace yasezulwini ingakwenta uthwale yonke na indlu nayi. Itip igrace yaNkulunkulu, just a tip of God's grace is sufficient to cover you for life. But asiti mawungathi uyafika e-restaurant uve weta sewumile lapha nangweta umile uyakubuza ufunani uqale uthi ngicela ungiphe itip uqala ngeke akuseve mine ngathi thank ngahamba ngamshiya ngoba it's not about yena, it's about mine. Kumele yena athole imvuthuluka lewe makangiseva. Kumele sisade isigaba sethu bazalwane ukuthi Jesu uyinkosi yethu. Jesu ufuna iservice yettu. Jesu uthi encwadini yaIsaya, they that wait upon the Lord. Lo wait loyo akusilo ukuthi Nkosi ngihlalele wena ngilinzele wena. But lo wait ngicela ngithathe ama tray enu. Ngicela ngithathe ama tray enu. Ngathi nani seningadzilida lokube nikufakile. Stand around the table. Stand closer. No, hlala. Nina nisonzele nibuke nje ngakuye. Lo wait loyo usho ukuthi Nkosi, I'm waiting for your word. Yini lo ifunako Nkosi? Mayithi le Nkosi lapha etafuleni baphelele. Wena weda nginikete mandi. Ente njani baphelele? Tawabhadala la mani. Baphelela gijima yofuna emandi. Why? Ngoba hallelujah. I like that. Beva mnanzi ebukhoneni benkosi. Baya respond. Uthi Jesu mawubathulisa kuthi awukhuluma ematshe. Angifuni nje ukukhulunyelwa ngematshe. Bengithulisa abantwana ngeke. Khalani. Thola lithumo Jesu. Jesu sonke sime ebukhoneni bakhe. Ngiloyo wethu une trail engabonwa ngeliso lenyama. Angiyadi yakho inani tray. Kumbe yakho ithi Nkosi change him, change her. Shintsha yena Nkosi baguqule. Nanga kangiva Nkosi ngicela nje sokumshuphula umbala. Azathi awukhawula lo mkhuba wakhe. Atobuye endleleni. Kunane train yakakho. Lo munye Nkosi ngifuna kuyibamba ipromotion uhle untshuma emoyeni kaso. Uthi Nkosi I'm climbing. Une kwakho kule tray. Inkosi ithi if you serve me well I will tip you. Ngeke ngihlale ngingayinaki ngingayivuzi iservice lete ngekungihlonipha ngekulalela ukuthi ngini lengiyifunako mina. Mangabe athi ngilethele nje umphefumulo munye wenta njani? Anginathi nicabangani. Exactly. Ungabanaki naka nanguya. Ufunani?
simakathe. Ufunani umsindzisi? Ufunani umsindzisi? Uyafuna umsindzisi, ufuna ngathi. Ufuna ngathi umsindzisi. Angwathi na umcabango ngisawunesa futhi ngisawujimela. Ngoba ngithe mangifika lapha kule party mangikhuluma ngase ngithi nine bantwana balakhaya batale bene banikela lesondweni. Nisengakacimi noma ningahamba niye kuphi emaveni. Nisengakacimi emagama enu lesondweni. Ngakho ke noma ngase unalo omunye umfundisi as long mina ungakangicimi. Makuthiwa sesicela umfundisi wakhe ato khuluma noma atoshuma ngiyovela ngisukume noma ngabe ungabhali mina. Siyawuhlangana epulpit. Siyawuhlangana eTulu. But naku ke lokhu lenthi ngisakufuna ngisakudadisha. Ngase ngithi noma ngabe sekungathiwa ukulenye indzawo ngikhuluma engahloniphisa but bengifuna ukuthi noma ngase usebhareni utangibona ngena ngifike ngithandaze ukuthi Nkosi mbusise la ngisowunatha nabutshwala. I'm your pastor. Ngiyokuthandazela ngisho ungasamfuni nje somnathela tshwala. Mangathi nje ukuthi ukuphi unathaphi lo mzalwane lo walahleka indawo yakhona. Ngimbingelele kahle. Ngithi awucishwanga emabhukwini. I'm still your pastor. I'm here to pray for you. Nkosi busisa ngeke ngibusise tshwala ngathi Nkosi busisa lo mzalwane. Egameni lakho amen. Yini lefunwa ngumsindzisi wakho? Uthi find out what is pleasing to me. Mlethele la kufunako Jesu. Mangabe Jesu athi ngilethele inhloko yemuntu la kule tray uyenda njani? Whoa. Ndazengiboshwe la. But umbonile lo mzalwane uthi angathi ngayithola njani tawukhumuka noma ngeyikhumuke but at your word Lord I will bring it. I will bring it. Ebazalwane kumbe utawuthi ake ulethe leti impahla kumbe utawuthi ake sifunze kumlalela etintweni letincane utawumangala utawukhona kumlalela etintweni letinkulu. Ake ufunze kulalela la kushoko embhalweni utawumangala utamlalela utawuba nendlebe ekuva ukuthi uNkulunkulu naku la ngikhomba khona. Etintweni tonke asifunze kubuta insandlo yakhe. Ematray ethu agcwele bazalwane kepha umbuto ukuthi agcwele ini. Angibathi betempilo sengidawuthandaza ukuthi bangachaza kangcono kanjani ngekugula. Futhi kude le ngathi specifically ngako ngoba kumbe indlela nemitimba yethu le responda ngayo lebangela ukuthi lo munye angathi makagula abulawa sisu kumbe adleke nasemtimbeni kumbe lo munye aguliswe ngiso naleso sisu but umtimba wakhe uhlale unjalo. But ngibe nemicabango ukuthi kukhona lokunye kumbe lokuthi makukuhlasela vele kukuhwaye kukuhle. Ngase ngicabanga empilweni yethu yakamoya ukuthi kunesifo lesidla impilo yemzalwane kulahlekelwa luthando lwakuqala. Lo thando lwakuqala lothi malulahleka kumzalwane alahlekelwe ipassion yako konke. Noma ngabe bekaya enkonzweni kumnyama mase kulahleke uthando uyabe seyakhonona.
noma bekahlabela ekwayeni makulahleke lithando bese uyadiva angilibhimbi ngilichuma lo ngikhuluma kunemagadali lasabekwa lamanye sekwabaswa ngawo lamanye abekwa lapha elisenzeni sekudlala emagundvane sekuthintsiswa amathoya emagundvane kwake kwaba khona umuntu lohlabelako ngalolo gandali kepha kulokunye kuba ngathi ukhulile nomunye kanti kupholela uthando akabongwe uNkulunkulu mangabe luhlaliswe kukhula kepha kwangathi simemo egcineni uNkulunkulu akasimemeli nje kumkhondeni usimemela eluthandweni lwakucala uthi mawungakhona ukuthola kumkhonda ngeluthando lebe unalo ngaye ungakhona kumseva ngala kufunako empeleni isihloko sami egcineni sengicetha lesihloko sami besithi loving and serving God when it doesn't make sense. I-introduction yami lamuhla. Kuthanda uNkulunkulu nekumkhonda noma kungazuthi awu understand ukuthi kanjani. Lord, I bless your name. Ngosi ngethemba ukuthi moya wakho longcwele is bringing translation to what I have said. Naloko Nkosi lesikubukile la ngematray ngethemba moya wakho longcwele uletha incazelo. Ngamunye wethu standing in your presence ukuthi kule tray yakhe kunani train yakho. I pray for clarity by the Holy Spirit. Ukuthi alethe that conviction that is necessary to cause us to rise up again. Sisukumele lokho lokuyawukwendiwa lothando lesinalo ngawe. Ngiyacela msinzisi ukuthi lona endlebe eve lokho moya la kushoko ebandleni. Ngiyabonga Nkosi loyo lobe nayo indlebe yekukuva wahamba wayawukulethela according to your order on the menu of heaven. Semanengo sema menu lakhona emhlabeni. I pray for the spirit of discernment. Ukuthi sibone Nkosi lokuyinzando yakho sikufunze bese siba netinyathelo tekukusukumela sikwende. Ngaloko Nkosi ngiyathi ukuthi uyawuthunyiswa. Bantwana bakho lamuhla Nkosi basetawuphuma kulendlu ngiyathandaza ukuthi sinyakade lapho siya khona sinyakade ngemenu yasezulwini kuthandazela labo la ufuna sibakhulekele baphile kushumayela lekumele sibashumayela basinziswe kubhabhatisa lekumele babhabhatiswe ngiyakhuleka Nkosi for direction and clarity from you ngoba livi lakho lithi the steps of the righteous are ordered by the Lord. Order the steps of this dearly one. Babuye banembiko lomuhle. Uthi Nkosi, this is your order. Naku Nkosi lokodile, naku longithume kona, naku loticelele kona kimi. We want to present ourselves and say, we have done your will. Naloko Nkosi emehlo alabanye langakugadza kithi kumbe tindo tale umhlaba material things possessions kepha Nkosi ngetulu kwako konke that we may present to you according to your will. Thank you Jesus. Ngicela sukume ngawufika egcineni. Thank you Lord. Sisemile sivale emehlo ethu embi kwethu sinalo mfanekiso ngalama tray. Kwangathi sonke besingaba ne tray nenhlitiyo le empty lamuhla. Sithi Nkosi le nhlitiyo le ngifuna igcwale iorder yasezulwini. Ngiyawukwenda according to your word. Ndakulethela Nkosi. Lord, I'm bringing your order.
Lord, I'm bringing your order. Lolo kufunwa nguwe Nkosi ngidakulethela kona. Ngeke ngicele ithiphu kuwe, ngidakulethela lokho lokudakujabulisa wena. Ngidakulethela lo lokufunwa nguwe. Ngiyabonga Nkosi ukuthi upha ngamunye ngamunye lona leyo nhliziyo, that kind of spirit and passion. I pray that you will revive our passion, our love for you. Kuze ukuthi sibuyele kwenta njengaloku sake senta mase kuthandza ngelithando lakuqala. Thank you Jesus. Uma kungeke kukuphathe kabi, kubeka isandla sakho esifubeni, sisho nanka emagama kanye kanye, sithi Nkosi Jesu, ngidawuhamba ngilethe lokho lokuse-ordeni lakho. Amen. Lord, I pray for your peace upon those willing hearts. I pray for direction and guidance. Uthi Nkosi ngemusa wakho. Yebo Jakobe bekaqamba emanga, kepha kubo akusuba ngemanga, kube liqiniso. Makathi lo nkulunkulu wakho ungiphumelelisile, wenta ngasheshe ngakubamba lebe ukufuna. Wena uNkulunkulu lophumelelisanayo. Phumelelisa abantwana bakho kubamba lokho lobathumele kona. Hallelujah to your name. Ngiyabonga ukuthi your invisible hand shall cause them to succeed. Kwenda lokho nabo lokutabamangalisa. Kuthunyiswe ligama lakho. May your blessing, your love and your grace be there, God. Ekulaleni, ekuhambeni emsebentini. Ligama lakho ngaloko lithunyiswe. Manje kuze kube phakade. Amen. Singahlala phansi.